BUBAGRA je shawo abono bo khlaibo phunogo BUBAGRA samani tongo bo hasni montri okra bai malaye kok shalani hnei tini November tali sni shalmari fashalo hani BUBAGRA Pradyot kishor deborma Tiprasa montri okra Professor Dr. Manik Saha bai Malaikha Tiprasa rogni Hamkrai ni kok ronote hani BUBAGRA Pradyot kishor deborma Tiprasa montri okra Professor Dr. Manik Saha bai Malaikha BUBAGRA Pradyot kishor deborma kok tuma thumnai bai sungjagmani yagulo boshaka hasni montri okra Professor Dr. Manik Saha bai Tiprasa rogni Hamkrai khlaimunote kok shaka chongwari note muksapono kok shalai jaga kho BUBAGRA botai bosak hasni montri okra bobo haino bini kok narakjak te BUBAGRA khukbai thang bobo bini kok narakjak बात करूंगा लेकिन हमने अपना पॉइंट रखा है, उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा है एंड हम लोग आशा करते हैं कि ये बात अच्छे तरीके से आगे बढ़े और त्रिपुरा में सबका बेनिफिट। सर तिप्रासा का बारे में क्या बातचीत हुआ? जो भी बात हुआ है वो हम बात प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये वेलकम स्टेप है कि हम लोग बात करें। But we are moving ahead. That is the most important. And he has given his concern on most of the issues. As I said, we are moving ahead. We are not going back. You are not going back. We are moving ahead. Thank you.